Kama uko mtu mwenye unataka uokoe ndoa yako, ama uko mtu mwenye unataka uokoe ndoa ya mtu moya, basi mimi nakukaribisha kwa jina la Yesu. Unifate nikupatie 5 clés essentielles. 5 clés, donc 5 points essentiels ambayo inaweza acha ukafuatilia zile ma steps, inaweza saidia kuokoa ndoa ya mtu mmoja ama ndoa yako. So, ni wenu Mama Gloria tena. Leo nitazungumzia 5 points essentiels, 5 clés ambazo zinaweza saidia kuprevenir mariage yako isiende isha mu divorce. Biblia yangu mimi nasema na kifo tu ndio itawatenganisha. Hakuna rezo ya kitu yoyote yenye Mungu alisha inire bumabitu bumafitilite mwebuke watengani. No. Biblia nasema kifo ndio itawatenganisha. Sasa kama unataka Mungu abanemishe mufike mwile nivo paka siku Mungu atasimaka okay, mimi naita mmoja kati yenu ndio siku mariage yenu naisha, basi karibu ikala fata hii chain, unifollow kama hawanifollow, ushare juu. Utakuwa ukishare unasaidia pia kusaidia ndoa ya mtu moya, ulake juu ya kusupport, na uache commentaire kama kuko sujet yote unaweza penda next time tuzungumzie. Clé ya kwanza selomie, nitakazia hapa banduku. Hakuna kitu nashinda Mungu. Ndani ya biote tujikaze, tutie Mungu musantre ya biote ya maisha yetu, sans exception. Na ukanifata mzuri, benye batanisikia mzuri, ni bali batu benye balishaka fika mu niveau ya kukua brisé. Donc niko nazungumzia wa Kristo benye biko na besoin un jour bakutane baingie katika ufalme wa mbingu. Juu binye niko nasema hapa kuko mapwe zingine ziko mpe sensible, surtout kupesa. Ama senyo naambia mtu juu ya infidelite na kuonesha ke mimi siwezi acha. So hii hapa bandugu yangu niko na shauria ba Kristo benye banataka bafanane na Yesu, benye banataka one day baingie katika ufalme wa mbingu, benye balishaka fika mu niveau ya ame na esprit kukua sepa, benye majina zishaka badirika, ndio benye batapata neema kunisikia na Roho Mtakatifu ataba convaincre juu baweze kupratike hivi juu ya kuglorifier Mungu. Juu senye mwenenda finire ku divorce kuko question marks hiyo kama jina Mungu natukuka pale. So, clé ya kwanza mimi nitakazia kutia Mungu kusantre ya kila kitu yenu. Entre autres, mupate muda kukua naomba pamoja. Mupate muda ya kukua naomba pamoja. Mupate muda ya kukua naomba pamoja. Nilisema tena sana, nilisema ile maset clé ya juu ya pesa, juu ya Yesu ya pesa. Niligusia tena ile, donc takuwa na shumamia pale. Mupate muda ya kwa naomba pamoja. Etake couple. Kuna maombi. Unaweza ombea nation, unaweza ombea continent, unaweza ombea famille, unaweza ombea mafamille, unaweza ombea individu, unaweza ombea groupe ya batu, unaweza ombea kike seswa, unaweza ombea famille yako, batoto et tout consort. Mais inye naomba sasa etake couple. Nye batu haba. Mina jua batumishi muna pasha kuwa na neno ya kuongeza hata mkomantere. Priere ya couple. Kuko maposition yenye munaweza omba amo, kuko mafasi yenye munaweza ombea, kuko magisi. Etake couple munomba inikema juu ya ndoa yenu. Nishimame kumsingi ambaye ni Yesu Kristo. Na kesho hii neno yenye nasema mibale boko zala kolala na mbeto, mokwako kende mosusu akoti osibakie mwende nye bote. Josuea Mungu ile. Mungu anapenda shibu tufike tuparvenir kujirepentir. Ndio maana unatuachia wakati. Mupate muda ya kukua naomba pamoja etake couple.
Nitasisitiza tena point ya pili, communication. Communication avec amour. Acha nikusulinie hapa kitu moja. Unajua kunaweza kuwa par exemple dossier mwa fulani mnataka traiter. Mais haujue maniere ya kukia omba ama kuuliza disponibility ya mwenjako juu mweze kuiongelea. Utapete kila kitu, utaribisha kila kitu. Communication, mukwe na communicate, mukwe na ongea entre nyie etake couple. Na kuongea haiko tu mwenjako anakuya anajio manyumbe kuna marealite banduka. Unasikia mwingine anakuambia mie bwanangu so nataka engager par exemple communication samwa tushafike ubie mshambre tuko mkitanda surtout pale ye anaongelea sa par exemple bwana shafaki tu mwenye ye hakufurahia anataka muuliza sasa papa hii dossier mbona sikona pa claire kuna muna gani ase ku 0 minute anaenda jikute kuna jongea kwa epeki bwana alishalala alisha voyager hana wakati ya kusikiliza bibi vraiment hana akinaye. Alors haiko ile itakuwa haiko communication. Ile itakuwa kuna jidefule kuna jisema yako. Communication ni senye moja kwa mwingine iko disponible kwa kusikia na kuongea. Mwenjako analeta hii suggestion na we una comment na unaleta suggestion yako, muna délibérer avec amour, avec sincérité. Avec sincérité. Isikuwa pa kumidomo kunaongea bingine muroho huko na jere vingine, hapana. Ile haiko communication na haiko njo mapenzi ya Mungu. So je souligne, tutie Mungu mbele, tukue na mawakati ya kuomba itake couple. Mwaka inaisha, yani tunaanja mwaka ya mpya. Mulishaomba mara ngapi? Mulisha dedie mara ngapi couple yenu kumikono ya Mungu? Munangwa tu fait de l'année kama Mungu atatufikisha ndio tena mwanje angalia mabila déjà dès le départ. Dès le départ. Na kama ulikuwa hauifanyaka nitakukaribisha uanje leo. Anja tout est possible avec Mungu. Ule Mungu mwenye neno yake itokake bure na irudie bila effet. Kama na ruhusu neno itoke leo kuonesha ke ya des prières ya couple ukayanja leo Mungu atatenda juu ya kuheshimisha jina yake. Haiko juu mimi mama Gloria nilisema pana juu kuglorify jina yake ya Mungu mwenye munatia mbele, mwenye munatumainia. Tukiendelea na mapwe zetu essentiel, nisema leo nitazungumzia 5 points essentiels yenye inaweza okoa ndoa yako.